بڑی قابل توجہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اور فرمان تھا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدہ اور حضور فرمایا جنے قرب قیامت تھی نہ تو پو پہلی نشانی کڑی یاد ہے تو مال غنیمت کے مانو پنی دولت سمجھی چھڈیندا پو وڈیرا پاڻ میں تقسیم کندا کرنل جرنل پاڻ میں تقسیم کندا ۽ هيٺ نسي پاڻ کي ڪجهه سمجھندا ئي ڪون کي چنا ئي پوگون اذا تخذ الفيض ولن جڏهं مال غنیمت کي پنهंجي دولت سمجھو وڃي ول امانت مغنمن ۽ امانت کي غنیمت سمجھو وڃي تو شکر جو هٿ آئي والزکات مغرمن حضور فرمایا جنہیں زکات کے ٹیکس سمجھو ونے جنہیں زکات کے یعنی انما ٹیکس جو مطلب چاہے حضور فرمایا جنہیں زکات بے دلی دینی ونے دل سان ٹیکس ہے یارو جاؤں پجیو بس چھا کے یار جاؤں پجیو یہ کو ان تا گزر بازی نہ سادا پوسا کا رکھنا نہیں ہو ٹیکس وٹھنا روڈ تے ہلن دل سان کو نہیں نہ ڈرائیور ان سا من ادھ وڑیا بھی تھی بنان چنان یار تا باٹا وٹا تے بدار پیسہ وٹو تے کیوں ٹیکس آ تو زکات عبادت جنی سان نہ بلکہ جڑے زبردست بے دلی سان دی ونے ان جو مطلب یہ ہوا ٹیکس سمجھی کر دینی ونے والزکات مغرمن ای زکات جڑے ٹیکس سمجھی دینی ونے وتعلموا لغیر الدین ای جنہیں دین کا علاوہ تعلیم حاصل کئی ونے دین جو علم نہ سکھے ونے بلکہ بیو علم سکھے ونے ظاہری کا آج کل تا دسو گا دین جو علم مانو کون تھا سکھے حضور تے مقید فرمائے قید فرمائے پان فرمی دین کا علاوہ جو علم جن دین کا علاوہ بیو علم مانو سکھن شروع کرنے تو قیامت تمام ویجھے دوے وَأَطَاعَ الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ ۽ شخص پنهंجي گھرواري جي عزت کندو وَعَقَّ أُمَّهُ ۽ پنهंجي امڙ کي ڇڏي ڏيندو وَأَدْنَى صَدِيقَهُ ۽ پنهंجي دوستن کي ويجهو کندو وَأَقْصَى أَبَاهُ ۽ پنهंجي پيءُ کي پري کندو وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ ۽ مسجدن میں وڏا وڏا آواز تھا جھڑا جھگڑا وڏا فساد تو مجھو پانی وے تو مجھو ويو مسجد میں بیٹھے بیٹھے شروع تھی ويا ایک بیتے آیا نے عبادت جلا برکات نفل پڑھنے جلا فرض پڑھنے جلا فرض پڑھو باہر وڑو دنیا پئی ہے وساد القبیلۃ فاسقهم ۽ قوم جو اڳواڻ انهن جو بدبخت جو سڀن ماڻهن ۾ وڏو فاسق و فاجر هوندو قوم جو اڳواڻ اهو ٿيندو قرب قیامت میں وساد القبیلۃ فاسقهم ۽ انهن ما وڏو فاسق قوم جو اڳواڻ ٿيندو وقان زعیم القوم ارذلهم ۽ قوم جو خیر خواہ ماڻهو انهن ۾ وڏو بدبخت سمجھو ويندو وہ سمجھنا اساں وٽ ذلیل ہے جو انهن جو خیر خواہ ہوندو ما ترجمو کندو حدیث مبارک جو اکرم الرجل مخافت شره ۽ ڪنهن شخص جي عزت ٿيندي ان جي خوف کان اے ادھارے لائے چورا مانے عزت کیا سمانے متا مکے کو نقصان نہ ڏي ادا سائیں سائیں بسم اللہ چھو تو کیا عزت متا کو سمانے مکے نقصان نہ ڏي ان نیت سا اکرم الرجل مخافت شره ۽ جڏهن ڪنهن شخص جي عزت ٿئي ان جي شر جي کرے وظهرت القينات والمعازف ۽ رنگيون باجا ظاهر ٿي پون وشربت الخمور ۽ شراب عام ٿي وڃي شراب عام پیتو وڃي ولعن آخر هذه الامه اولها ۽ هن امت جا اهي ماڻهو مجھے پہرن ماہن تے نیکن تے لعنت بھج اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت کرے ہن مل ایڈو جنگ تھی ہوا ایڈو تو جنگ تھی ہوا جو خبر کان تھی پہ مانن کہتے کیڑو رستو ہوا حضور فرمایو ولعن آخر هذه الامه اولها ہن امت جا پہرا مانو اگیاں جے آخری مانو دا پہرن تے لعنت موکلیندا فرتقبوا عند ذلك جنہیں یہ نشانیوں تو ڈسیں الاکثر تاں نظر اچھی رہی وکڑی کر تو غور کجو الاکثر تاں نظر اچھی رہی جنہیں یہ شیوں تھی وجن ان وقت ریحن حمراء ایک گاڑی ہوا جو انتظار کجا وڈی ہکڑی گاڑی جی باہ
वज़लज़लतन ऐं ज़लज़ले जो बि इंतज़ार कजा, वख़स्फ़न ऐं ज़मीन में माण्हू धसण जो इंतज़ार कजा, वमस्ख़न ऐं सूरतूं तब्दील थींदण जो बि इंतज़ार कजा, वक़ज़फ़न ऐं पत्थर वसण जो इंतज़ार कजा, वआयातिन तताबउ इहे निशानियूं हे जेके पत्थर जो वसण ऐं ॻाढ़ी हवा जो हलण ऐं ज़लज़ले जो थियण, सूरतुनि जो तब्दील थियण ऐं सम्झा इहे सभु जेके शयूं थींदियूं न इहो को हिकु चकर थी वरी सालनि खां पोइ बि कान ईंदी, बल्कि हिक ॿिए जे पोयां इहे थींदव। पत्थर वसंदा त वरी 2-3 ॾींहंनि खां पोइ तरसी पोइ वरी ॿियो कमु थींदो, पोइ ज़लज़लो ईंदो, पोइ ज़मीन फाटंदी, माण्हू हुन जे अंदरि वञी सम्झा पूरजी वेंदा। इहो कीअं थींदो? कनिज़ामे क़ुतिअ सिल्कुहु फ़तताबअ, जीअं हिकु मणियुनि मां हिकिड़ो धाॻो टुटे पोइ हिकिड़ो मणियो हिक ॿिए जे पोयां करंदो आहे, इहे निशानियूं बि सम्झा हिक ॿिए जे पोयां तव्हांजी हलंदियूं आहिनि।